Whalawhalahia tu hani tau walatala tutupu da tōrge lata e mui a whiawhi nei. Whakamua ko tau se e taha whakamunui naanga ke he walafunua kua tālanga kia e whalefono i ke pule fōu i halamahanga he māma he ahoi niawhi. Whakalataha atu kia e lilifu pale mea ko Sir Toke Tālangi. Ko tau se ai he pelesiteni he Kalesia Niue koe whawhiau ko Reverend Willi Kamupala Viviani e liongi ke whakamunui na ai e aho. Si uta kehea e uwhi ke he lapa kua tālanga pauaki, mo e kisia ai e whakasino ke he wholinga he whale kua manaki ke tālanga. Talahawa e hukui ha Doug the Builder, koe matakau ne tālanga e whale nei, pe hea ia kua manaki alau tolu ke mātuta ki e tau ngahua he mngaho nei ha kua maua e tau whakamonui nanga nei. Koe whakasino he whale nei, kua kisia ai e tokaanga he pokofono he tau eke pule, mo i tau ofisa he kapeneta. Tōlu lai whata he whale whono fōu nei, mo i kua tālanga ai ke he tau lapatoa, ke he tau malolo kua lata ke nākai malona ka tua ai e a whā veweheanga 5 e tau malolo. Pe he e takitaki he whakaholoanga nei ko api whiso ke he tau mngaho kua mole, koe tau tupe kua manaki ke whakamole ai ke he tālanga anga he whale whono fōu nei, koe 5 miliona tālā. Laulahi he tau tupe nei moa mai he whakatuwhono ha New Zealandi. Pe he fukia ia, kua manaki ai ke katoatoa mo e maopaopo e whale whono fōu nei, he onongo fulu e tau whahi taupu i mua. Kua manaki ai e whakatuwhono ke kamata e taha ngahua whakafōu he malewa galele he motu he tau mahina i mua. Koe taha, kau taha pisinisi lahi he lalolangi ne hingoa ko GHD, kua moa e matakau nei e kono tuleke ke kamata e tau ngahua nei. Koe whahi taupu nei, taha e matakau mai he GHD ne kua hahoko mai ai ki he motu. Koe matakau ne whakawhano mai ke tausia e tau sivianga ke he takatakai motu, si pihia mo e tau manaka auwhia e tau mumui tangata whakahingoa whakapālangi koe Environmental Impact Assessment. Ke lata e mo e tau amanakianga ngahua lalahi ke whakawhoa e malewa galele he motu. Whakatutala e mo lau tūru he maamehe aho nei, mo i pihe mai e takitaki he whakaholoanga nei ko Nick Hansen, koe whanonga ke wākia nei he matakau halau tūru. Koe whenonga he mga aho nei ke tūtala mo e kumi e tau manatu he tau tangata, mua atu ke lau tōlu, kua nonofo tata atu ke he malewa kalele, koe hei ngoa e tau mana kua manaki ke lau ia, mo e tō whaihikianga ha koe tau ngahua lalahi nei kua manaki ke tau siai. Koe kau taha GHD nei, koe taha he tau matakau lalahi he lalolangi ne ngahua ai ke tau whanga ngahua pe nei. Pe hea ia, ngahua lau tōlu ki he malewa galele ko whaleolo ha Samoa he tau ngaho kua mole, si koe tau ngaho nei, kua manaki ke kamata ngahua ki hapa i Tonga, Funa Futi i Tuvalu, mo e kua manaki ke kamata ngahua foki ki he malewa galele no Suri i Suva, mo Nandi he motu ko Fisi. Koe a manaki ke hohoko mai e toko tōlunga fulu e matakau ngahua, halau tōlu ke tausia e project nei he tau kahau. Koe taha e ke pule motu, koe lilifu ko Terry Cole, kua manako ia ke paleko atu ke he tau whanau fuata he motu, ke tuku e halau tōla to hingoa, ke he tau wilianga lahi kua manaki motu kia i he tau kahau. Pihia hana tau manatu ko whakise mai ai kia BCA News he mamhea nei. Pehea ia Terry Cole, kua lata e whono ke pule ha niue ke whai toto fōu, mo e kisia ai tokolonga e tau fuata he motu he mga honei kua lata ke foli ke he tau kotofa politika. Whakakese fōki hana tau manatu ke he taha whakaholoanga ne whamahani ke tause koe whono ke pule mai tau fuata. Pihea ia kua lata te he mga honei ke liu whakamui mai e whakaholoanga whono ke pule mai tau fuata ke whakaakua e tau fuata kua manako ke foli ke he kotofa ke koe ke pule. Pihea ia kua lata ke kumi e tau fuata mo e whakamawhana atu ke lau tōlu ke tūkuha lau tōla tau hingoa ke eke mo tau tangata vili he tau kahau. Koe whakaholoanga whono ke pule mai tau fuata, koe taha puhala mahuinga ke whakaako e tau fuata ke tau puhala ngahua he whono ke pule, mo e kua lata ke ingasia mo e whaihukui mai he tau maanga, si pihea mo e tau hukui he motu. Tūnga ni e whono ke pule mōli.
Pehea ia kwa lata ke whakamahania lau tolu ke he tau whakatutalaanga he tau kupu pulenga mo i tau ngahua mahuinga ke lata mui motu. Kwa lata fōki ke whakahoko e tau whono ke pule whaata nei ka mata he mahina ha Ianuari, Februari mo masi he tau kahau a to hoko e Vilianga lahi. Nā kai fōu e tau manatu nei he ke pule ko Jericho, ko whita fōki he whakakise hana tau manatu nei ke he whono ke pule he tau nei, mo i hana manako ke whaihikianga fōu ke he tau e ke pule he whono ke pule. Mo i kumi e tau tōtu fōu he ui ia ke eke mo kui mo tau ngutu wanga hau mai tau tangata. Huhu atua BCN ki a Jericho, ko e liu na kai ia ke tuku hana hingoa ke he Vilianga ka hau, mo i pehea ia to liu nia ia ke tuku hana hingoa. Ka liu kau tu mitaki, ka nākai, mitaki foki ke nofunia ia ke tause e tau ngahua ma ke niki hana mo i toa kau. Nā kai la whai whailoanga ia mai he whalefono ko e amanaki ke he mahina whē he tau fōu ka whakahoko ai e Vilianga lahi he motu. Kua manaki ai e whāhinga hoa he tau puhala o whāno ko e Department of Transport ke tuku atu e taha mata whakatuwhono whakalatalata mai tau puipuianga mai tau ngahua ke he tau walatahia niwe ke he whono ke pule he mataulu he tau kahau. Pihia e tau manako halau tolu ke whakamolia mata whakatuwhono nei tō whakahoko e tau Vilianga lahi he tau kahau. Koe ka kano ne tālanga ai e tau mata whakatuwhono nei ke puipui e tau ngahua ko tau sea i ke tau walatahi ha niwe. Pia fōki mo e whakatonga e tau puipuianga kua lata mai tau wakatonga mo e tau puhala ngahua halau tolu. Pia fōki ke whakamooli e tau puhala ngahua kua lata ki ai mai ua afu ha niwe. Ono tu fōki ke maua e tau la mata whatuwhono ke lata ia mo e tau whakangahua mai whahe whenonga vēwa. Le lawhia tu fōki ke muitua ke tau maweheanga he lalolangi ko talia ki ai a niwe. Kai mua atu ke maua fōki mo e whuakiangi ki lalo hifo he mata whakatuwhono nei e tau malolo ke he tau ofisa ngahua he whakatuwhono ke he tau puipuianga ki loto he whakatuwhono nei. Tā he whono mo e whakatutalaanga mai tau tangata he motu kua whakahonko e whai tau pukua mole ke maua manatu mai he tau tangata he motu hanga uia ke he whakatuwhono whakalatalata nei. Kai whai mga honga ia ni ke whakakise manatu ai e tau tangata ka honko atu e whakatuwhono nei ke he whono ke pule mo e tau ngahua he komisi he tau mata whakatuwhono. Kua manaki lahi e whahinga hua mai tau puhala o whāno ke whakamōli e mata whakatuwhono nei he mataulu he tau kahau me mai ke ai ke whakangahua he tau mga hoia ato honko e tau Vilianga lahi he motu he tau kahau. Ke whakaosia ki hatau tōla tau walatala, toko ono a lau tōlu e ne kua whakauku ai ke eke mō tau ako whakamatala he Kalesia Niue he a whiawhi neawhi. Tau se ai e whakamonuina anga nei ke he whale sene tenali i alofi mo e tolo atu ai tau mga whaoa mo e tau takitaki he Kalesia Niue ke whakamoli ke he tau se anga nei. Toko lima e whiwhine mai he maanga kua lofi mo e toko taha e tangata tāne mai he maanga kua wasele ne whakauku ai. Tōlu e tau he whakaako lau tōlu ki lalo hifo he tau whaiaonga ko e tau whakawhikau he Kalesia Niue. Ko e taha whakaakoanga mahuinga ke whakakatoa ke tau whakaakoanga halau tōlu ka mata he ua e whahi tau pēr kua mole ni o atua e lau tōlu mo e launga ai ke he tau e Kalesia kehe ke he tau maanga halau tōlu. Ko e whakamuruina i neawhi ne tausia ai he Pilesteni he Kalesia Niue, ko e whakawhikau ko Reverend Vili ka mupala Viviani, ka o whalataha ki ai e tau whakawhikau he Kalesia Niue. O se tausia anga nei me watu lau tōlu ke kai au loa me tau mga whao me tau kapisinga ke he whale tolo Millennium. Si piha tau tōla tau walatala tutupu ke lata e mea whiawhi nei, kia manuine pō nono whā.